ubelai umkwa bakawero kamansim kanjot no. Ray babaro kinwan phai no shu kumbo kilong. Let's see don napdeng jungpi pisha te shakom hane kapop. Pisingo ba omdon jing map shu renga kwa manongi pi. Wan shu Jisu kumbo pilong U Jisu ap ye pi haduk menta. Ukwa ba pin yeng no do ga jaka ba pidon. Ukwa bapin phai no shu kumba pilong namar ba un pediang pi kumba pilong la da pi yeng pi phai shu de ga no baro namar ba udap pi de ga jing in U Jisu ong tuan pi baro ga ba thaj bat ga khaya ga jingkin dengan penjem ye pi lani dengan ai ga ba ja thaj ye pi kadai kata ga ba ubli ukwa ban ai jangai pi klo jang uyo i ha ba upet jangai pi uyo i bang ngidon ga jingkit ga ba khaya ni persyang dale de ngimla na kata kada wat persyang ban kit dale de ya kan nuga jingkit ke bapide ban kit pula bisinga rewan phaino shu Jisu kumba pilong berat lut segadeng pna jong Jisu U Jisu hajing sya ul de ban kit lut yaki baro hajrong segadeng pna ul sa nar yaki kabadon kam golong wanno shu Jisu kumba pilong wat syong sa hakatu ga jaka ga bapidon ga jingkimen ga bakrau tam ga jingsuk ga bakrau tam bat ga jingim ga bom cukut ga pinyo kolong lada pinwan shu Jisu kumba pilong pula bisinga